Karbi rico pen jai kathara phan puthot jami poni phai thom ke parani si ke hang Kopili constituency along don pharoke thom APHL sia songa long ka chipawdu Karbi prime ta birta long pen kadu ka ve phanta me kardam na pajriklo tang tipini Karbi prime ta birta arjuitha Lok Sabha के लिए कचपाटी दुंजिया फान APHL से मेफु जय कथार नॉमिनेशन आलोके जगदोना होर अलांग लिपिसु अकोर कचेतो कालों कथार पु कचेतो के दोको कजक पिनंग अन हम फंगसोंग तुम कार्बिया रिचुअलों कोसोडम देलो Karbi prime ta birta long pen kado kawe phanta me kardom na pazuriklo tangti pini Karbi prime ta birta arjuitha Lok Sabha के लिए कचपाटी दुंजिया फान APHL से मेफु जय कथार नॉमिनेशन आलोके जगदोना होर अलांग लिपिसु अकोर कचेतो कालों कथार पु के दोको कजक पिनंग अन हम फंगसोंग तुम कार्बी रिचुअलों कोसोडम देलो Bangso puthak pinimay kang ni Japan Karbi rico pen nat apanta ke hang padol. Bonta jai kathar pen sigjita sai ke doko kajok kido pen Karbi rico aphan alang ni ke bang un edera lang the jethan cepak lang. Lasi puthot jangmi po ni phai thom ke par nisi alang dema phan kang saya me kapido Japan Karbi rico long sing rong hang pen pachini thu. Jai me kalong kachetong dun APHL si West Karbi ang long amei pu Bikram Hanse pena jokta aningak long alam the cepak lang po. To pini jangmi po aceklo pini tarik troksi lo lasi kedam tangar ni pen litum non IMP lo itum non all party hills leader conference la so candidate lo lasi alang li nomination ke file hot alang li chor TV putogrong so alam kia putaksi ni tum pini anam pharo pen alang li pan pharo sita alang li ko pini asai ke ong jo ni pini alang li banong delo lasi alang li an corporate bang phu han sinali nang toilo mane richu bonde anam pharo tum phan isi ka chun ria lu nang pilo mane adet ani nang so hang alu nang pilo lasi pini singwai paro ni tum dak anam pharo tum pen lasi alang li ta sai to pika masi nitum alang li phan ta 4 people lo ke bangji phan lasi non ke bangji la so cheklo lo jami po cheklo lo tari thong kep ang bong ke piju nang po pusin nitum anam phoro pen singwai pon lo lasi kado gabe kar benglong rat aphan ta isi kapachini ke la polo lasi non ke bangji thong kep ang bong bang ke aso cheklo piju nang po pusin nitum ina mai pen parai pon lamhai ko mat kra karatum tu la pen KSI tum ta do bon kum tum lo Masih latum tadu, urusan ramai tum tadu. Masih lahir tum pen, lang tum lam hoi teng pen sini tum pini hang pon sita lang li, asai kong pesi bang nodelo. Masih ini tum mana proben tapi ni singmai pon si, alang li phanta, non tarik thong kep, ang bukan ke pijudang po sini tum pini pen separai pon. Itum ladak rong rak long, itum Karbi rico keng riki bang bangke, Karbi rico pen. Nitu masar jai kathar phan isi ke do kapale do la pen hala bangso ke do long pinia tarik phan tarik troxier ni dak rong rak long an nang pale nang ipo lang li phan ke pha do ke do pen la sila so ke do long ke to ateng bang ke la hen lo je nitu masar hala nomination ke file hut hala bangso hut nitu masar hema sor long amen kathar la pen onjuli la bangso men ke do aputha kalam si alang itu misi ke jong dam pen si aso ke do nang pali la pen la so ke do ili tuma sarta lang et pen asai chelang lo ajad le puno nomination scrutiny ta alang li undun et lo non ke election commission pen alang li phan ke nut candidate po hisab si lang bom lo government tu la sila so teng pen sarta me asai chelang et lo pinia mat bang kalang li apor ave election opo joinesi la so chiklo tarik inkoi ra trok aprang an bangke government election commission pen guidelines model code of conduct ateng pen program a party nitum permit ke hang pen labang so permit nitum hanang piet lo la so teng ben se alang li dam long chot po la pen tum anda chini lo model code of conduct lon tang tela ke kunane unauthorized program ke dami pan ke sungkrung lo athame dak
candidate expenses do di hala monitoring cell do hala tumta election commission tumta hala tum nang dun kriji lasi la high expenses pen tum kama thanang do posi pini bangke dak bang nang le ne derlo lasi sar ke do long pulo je nili phan chiklo I john apor nang pinoi pusi hang lo la so teng pen nili tum sar aphan dak ke do nang pali pilo karbiri cho kengri si karbiri cho tum tame nang deng lo labang so ke do nang deng pen si nili pan tum phan chiklo I john pukalisita labang so chiklo tarik thong ke bang bong an ke wangi phan bor inoi pusin nil tum han ang pachilo sila so teng sil tum sar han pachini dampo kala so lam asap o nil tum than dun lo ili tum sar jai ka thar phan kai tala election por lo mla hota la puson si nang klang lo non mp hut bang ke la dak lit mu chot son si nang klang la se ili tum sar jai ka thar han kupini kar juji dop lo tang te alang li phan ahem le dam right sa chok ili tum social media long pen ka do we pang dak aret nang polam ke thang ta we asi kse pulo george timung bang alang li si paklang lo la solam masi alang li ke difusi dober alang li ke do thai pen sar hem ke kilometer isi hini baksi do si alang li tame ka chinia sondup long te dam pen alang li fan arju dam ning apolo social media long dam markar biang long rar pan paprung dut kalili kalang lang bangke la bangke itum ta chelang dun norem ili sar jai ka thar fandet de kaprek ta intellectual tum ta du la son texer ser do ias tum do acs tum do alang li tum ta la son bang tum claim nang ni la asila bangke nil tum non prang bang la son se dat nang social media long arju dam de tin pen pang dak rat bangke tum claim ke dat nang la Nizang Karbi ang long kopili constituency arlo kheroni pathua klamalong pini MP kilika pharman rat amei pi APSL sia sung atum pen padopo Labangso rat amei pialong kado kawe don pharo ke thom sosiagat BJP Congress lapen ASDC atom APHLC MP candidate jai kathar arideng pen kedeng padapo lapen jai kathar aphan ronghang rongbonga long ke phapona lam thritame pherang ke theinu klaroda pen than pachin bangso me long ka chetong dun APHLC Central Committee songja Rajesh Tiso Bikram Hanse lapen pinnang an asomja tom chetong dun si me RD dojot pen pachini Don hedi 325 bang don pharoke thomra in koirapo la ake onge BJP sai selu aprange BJP non APHLC chaplang at la pen ASDC pen tado la pen Congress pen tado sala pini nang liphan ronghang rongbong ben nang liphan ke hang putha nang li dam no madam dem la haya putha nang li ra theng ko election hote di amasi lage election pulote ilitum ahok alam pen ke election ka declare arni pen ke ilitum kaddo gaveta Chief Election Commission of India arum si ilitum do alang litum alam se arjunangi lama si election yang kan nelike ini ta candidate party amuni ang ini litum arjunang muchot lo ason kaprek ini litum non matha un nomination process ka jujelang penap si juji penap baji ke thom si juji baji ke thom gali baji phoma lom an si juji election process nomination ki pia process ta la si nelitum richo ke hayalong ke pini dam une der lo neli sithi si toy thondom dam lo elium Bikram Hanse ke hay la pen David Kathara ke hay tum si arideng richo ke hayalong thondom lo ni tunga choning rike chikloi jon homoy nang pitha apor nang pitha angge neli tum dam ji chingki dam ji lage jada lam se sarang litum la non namat rat pen bate la son se thelong lo APSLC pa party lo non regional ka sab kang tang chat la si regional party mo pen litum pano ning chi thela ke hay je phat non la basen pi election lo nelitum kama thake non ke hill tribes ihiana two hill tribes kilonjia ohomia kape adivasi lokedi lapen akaprek anatho bang halake tribal kalia tu lake halatum non kewang mi tu mane abinong kewang mi sai selu latum non 6 schedule declare that of kewang halatum bangke Bengal pen Bangladesh pen Bihar pen halatum ke ong thu thedet poke ilitum ong munat poke lasi nelitum kamatha motapu edlor kom gi pusi matha lo la pen nitum highway gi pusi matha athema inglong arat la pen
khilonjia ohomia adivasi tum anta kiring ji phanke along le ka che rai je phange ingtung ke di BJP tum Congress tum ke nang tum along le nang rai PG nang tum khei ring nang ji pu ke ning je ke la tum ke claim klik ke la tum ke la si schedule ta out high headed lo ke la si eviction ta VGR long ben ta eviction ta high headed lo ke BJP Congress tum ke nili tum ma eviction ji ke la pen autonomous state ta ni tum ma hang vek ji la pen pelong vek ji ke ni tum ma APHRC ke sartang te non la BJP tum haider lo bule te non ke dom nili tum ke haider lo po bang ning je teng tum te der lo la tum rempo ke ali jong si la tum hai pon lo la so hai no remote eviction ni ma eviction se la so la ke chini lo ke eviction se la si nili tum ma na pe hai populu ke rata tum Kheroni pen Edward Tiso nang kilo berta Bharatiya Janata Party mate thihek pen BJP Bharat adera long BJP pen sarkar nang chari long note Karbiang long lapen dimahasau a farman akar inai a hemprek nang pipo pokedam tang 2014 mate surihini ra krep nikan Lok Sabha election ki dua hot Karbiang long lapen dimahasau arat aphan BJP atum lamchak pila Lason si Lok Sabha election kape dobo mapora hot kedam tang pheria chikloni phain kara phorin surihini ra sirke panikan Kheronia long BJP Songja Pomate Minister Barim LK Advani Nangsi BJP Party Jongsi Bharat Adet Charilong Lote Karbiang Long Lapen Dimahasa wa Farman Akar Inai Ahem Prek Napachun Pipopu Lamchak Piteka Lason Taktaksi Kedamtang Surihini Rakri Pianikan Lethota Lok Sabha Election Kapido Bomapora Hodbo Seka Chikloni Phai Trok Siarni Surihini Rakri Pianikan Dok Mukalongta BJP Songja Pomate Non Tikibom Defense Minister Rajnath Singh Ta Nangsunsi Sarkar Jongsi BJP Nang Chari Lote Karbiang Long Lapen Dimahasawakar Inai Ahem Prek Nang Pipopu Lamchak Piteka बहनों भाइयों अब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस है 4A वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहां के लोगों की मांग मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट बनाइए हम इस इशू पर बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट विचार करेगी ये आपको भरोसा मैं दिलाना चाहूं Hemprek apothak BJP Party pen lamchak kipitang ningkan ke plengda dapita Karbiang Long lapen dimahasawakar inai ahemprek pinyani anta pachon pithek Karbiang Long lapen dimahasawarat akar inai lake Article 244A hem mate hemprek lake Karbiang Long lapen dimahasaw arat atom abibong lopune hom data henone Ate hemprek amen pen kache songa jok pinnang an ahem adet kana hok lapen pinnang an aprana moi ke dam nang atum dum Bonta BJP atum sarkar chari det api anta Karbiang Long lapen dimahasaw aphan kache chak tekang alam the chepapleng PPC rong roki joyason pin chong pide lakso alo lang itha lakso alo kopi komara tum si kilo lapen komara phang si kilo lakso alo lake kidamtang arua chikloni 5 trokar ni surihini rakre ke thamanikan MP Bari mate Bharatiya Janata Party National General Secretary Kapil Gao pen hemprek apothak lamchak kipia BJP Karbiang Long District Ameipu Arunte Rangaphan Kelo Alun Laso Alu Along Hemprek apothak kitok lapuson hem Laso Alu Along amatsi tok daklo Bonta NDA mate BJP sarkar kachari ningkan captari det api anta Karbiang Long lapen dimahasaw atumakar inai ahemprek pinyani anta pachon pithek Ninia baha jamipu ni phaitrok lape ni phaitrok siarni ke thomangdeng Dipu Area Baptist Fellowship mate DABF ningkan ise kamai pi Ronglongjon Baptist Mondoli langsolia long kapaman pona birta kat news ase malong birta na pale
arna malong patebok non anke arnam ta nangle tu malong patebok po James angkung pipli lapen angkung so narke pu athe pian pongsi labang swa jamek paman po jamek ateng pen adaba por pastor atum pen DABF alama pangjar pang lason si kadu kawe church green arke batum chetong domiti lake ronglong John Baptist Church Dipu Baptist Church Rongching Don Baptist Church City Baptist Church Hidisajir Baptist Church Theang Baptist Church Manja Baptist Church Lumbajong Baptist Church Malongkiri Baptist Church Langtibuk Baptist Church Phonglangso Baptist Church Dilai Rongtheang Baptist Church Sokmei Baptist Church Upper Okihai Baptist Church Inglong Sabor Baptist Church Jordan Baptist Church Kliruda Baptist Church Lapen Taralangso Baptist Church atun chetok Porphai ke papor pen kar chomai peman pam bangso je megalong than bangatum lake Reverend Dr. Solomon Rongpi Maipu NKBA Reverend Tenson Be Clemton Bang NKBA Lapen Horen Keling Kongton Bang DABF atum henlo Kero Karcho lake Rongching Don Baptist Church Pensi Ropon Lunchito lake Dipu Area Baptist Youth Fellowship DABF Dipu Baptist Church Women Ministry DBCWM Hidisajir Baptist Church Theang Baptist Church Lapen Manja Baptist Church atum henlo Lapen Prek Jegalun Ronglong John Baptist Church Malongkiri Baptist Nimarlia Mei Lapen Serlong John Baptist Fellowship atum pen Jumesen arnama phan ke roka chalon parjupo Bangswa long bang pharo phoso se armu che tongdon si mei mesen ingsam jin pen pechun pong Jintong constituency angkang non malom BJP along kai ke kachira phet lapen BJP asong kapang tang donatum MP kilikabang phu kangwaya hotke BJP aphan ning kache thedam ka vedera jok Congress asong along kachipa ogdon chimit me Lason CMAC avijit kru aphan ning kache theka vedera joining ongdung BJP asok boi kangrai po Pinijang mipo ni phai trok siar ni surihini rain korapli umla phera long mas joining along ta ongdung BJP pen puthot Congress asong along chipa ogdon Gorkha mate Nepali atum don pharoi sira don sirkep ke lapen khasia khai atum don thomkep rapho lapen Karbi atum don ni an chipa ogdon lopusi rat ahong jayalong abarin ie mate West Karbi Anglong District Congress Committee ameipu sing teron pen ningjepo la pher hawar long lagi join dun BJP pen nakang abui nakang right no
bang paru ini ra don paru ini ra ke proxy don ke dok ini kongres long cuba okton lo menonton kongres long aja komputer lo itu juara mileng sampai hai proposal lang pun pindah cicak lo masuk putar ni behek ko cintong ra rapan ar behek pera rapan ini kom sudi ini kom cit ke rulo ni asam pilo lali kong BJP cari kicok sih jadi situ kongres lo aku cuba okton lapen ke jon jia lang phan ladak do lang ma kongres along ke wang ya phan nang li tu maning che the do lang ma nile thailong te abu su no ke wangi non umat da dole po rong khang no da do bom lo non so cheng da non nang du ke jon ji amri ta ke jon ya program tik bom lo la constituency ser ke ba long panang ni percentage ke me nai ke la kongres ko dak percentage ke me nai ko nile mata kongres me ya juara malami ampen da cintong pinya son po de cintong da me po so cheng mi tu rong khang me po rong khang te me foreign be ka tiket long le de ma foreign be ka amui tu ka ni tu long a jhak na tu lo be silo amra so pia am kupli amreng anki bitung ta ni tu non pong 50 long ko la kupli constituency long ko an me jinang ni daga daga mesenji percentage abe hada amreng da mesenji ar bitung da to cm mo se ta 50 suri si baba suri bisi inil tu mana bab chodi di mahaso long alam nang ni kon bak chini do di mahasa ba nil tu tai bom lo non chiki bom lo ani si disen da tengdun ing tilong ki join dun hala somurji thap long bar bang ta atumi het ta ching kilo kai ta ching kilo BJP ke ni bhul ki naki dun ke ni bhul piglo 25 kilo ni hare ani chukubir lo non ke nang li tum long sike ni aku si bang thu popusi lang li bang non amata tu ta sino lang li bang hala ke ni re paching bai bom lo nanti di mahasa tu itu 50 lo proten non bom ke Karbi long is Karbi lo west Karbi lo ke BJP un ilo ke latu katang lo non ki jur bang ke di mahasa si tu target tang tenan malam sopora phan birta mo ing tonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihena mopit pothot birta lo wang tweet lo Jinthong MAC ang kang arlo non malom BJP apar Jinthong malom BJP asok boy kang rai lok lopusi Jinthong mandolamai phu Samson bongroma hinpen thanpo Rangnagar PS Hawang PS lapen Saraswati PS Longthong pen BJP asok puru kang rai Nepali atum don troxike prapho lapen Khasia hemtun atum don plike prapho lapen Pangrompet pen BJP hemtun atum don pharoi sirain korapho Congress asonga long kachingbit Bangso mai kachipohem pupon Jinthong Mondolamai pu Samson Bongrum lapen Onas Sadap Mondol General Secretariat tumsi chipahem pupang Aluhiaman pen West Karbi Anglong District Congress Dunmai pu Rupsing Bongrum lapen Secretary Alom Rong Piatumta chetongpu Tumdak ane Hawang lapen ke badak Saraswati PS ini angkang ando itu joining program di Konilo Jinthong Mondol Congress Committee ajin pen labang so aputha kalo nangachi BJP pen nangke join dun khasi la pen ke Nepali akorte atum don pharu sira don pho akorte atum ini dak nang chepa ok dunilo la si alang ni tum matani tum ling aklong pen ni kang sa pen dek ponilo nang negasi Ramadan bang PS bang PS Saraswati kaji charge term igim Jinthong Mondol Congress Committee nang ni di chip ka joining program dal nang kidok Nepali dal nang ki khasi te nang ni poro yo lut i kajing kheng kajing sut kajing ja snok tilang Congress chispa sanjung te da kala kinang ne i ka parti BJP ini darum di Congress
te bahagate banta se pantip persnya ya pi prado prasnam prakasi harai dani semat yasno tilang ni ko progres kan hak sarkar BJP ida tip lebai hai ke Kristian ne hai ke jai minority ne de ong jiru de dud ni semat I hak ya tik lemi hak ya perkhat lemi kate ke perkhat na ya pi prado prasnam pracai prakerja आनंद पूरा दिन ना कांग्रेस बीजेपी वाला कांग्रेस में ज्वाइन करके साथियों इस वाली भाषा करता हुआ इसमें आया 24% जो था और खासी इसको ज्वाइन करके कांग्रेस में चेष्टा करी दैছে Grappling Committee of Assam Pen Pater Piponsi, West Karbi Anglong, Umswai Sigdamakha Indoor Stadium Training, Referee and Coaching Seminar Kipipon. Abdiratan Nizang Karbi Anglong, Lakhahini, Amri Constituency, Umswai Sigdamakha Indoor Stadium along Advanced Training, Referee and Coaching Ajame, Kedekpo. Bangso along Alhiaman Pen Ankur Sharma, Haryana 3 times international gold medalist in grappling, Kelong Tangabang Pusdame, Chetong. Bangso along Kapre district pen training along Kado Kawe, Narkep Kachari also Marathon. Laso along district Narkep and also Marathon, Chetong. West Karbi Anglong, Morigao, Sipsagar, Nogao, Lakhimpur, Biswanath, Tinsukia, Lapen Kamrup M, a district pen Setame, Chetong. Atok anu kido smart mana pacarli nang pathek nang main kelalo lapen atema kiduk det bakahi lubing smart ke ha acara-acara ke edat titi a problem dukop titi la masine litumbang ke non training kem dakewan mainly ke usumar texasar smart do sita manne alang tum kacarli tumhan angtan andun edat titi la masine li mathalo je nadak rong along nang bilo ba asapsu kahilo nang bicet lote alang dumta charlie dun thekpo our side chini dun po lapen laswa game ke nilitum ke kibalo Ministry of Youth Affairs lapen Sports of India Olympic Associated lo lapen non apor खबर कि मैं बांगे अथेमा ऑल असम ओलंपिक लॉन्टन एलिटुम जॉइन दुन पो लपे नेशनल ओलंपिक लॉन्टन एलिटुम हन कि जॉइन दुन जेफान अपर कि मैं नांगले बमलो लसे लसवा खेला लसवा ग्राफ्टिंग कमिटी के आर्टिडिंग पिक अन के कालीना निकान थॉम सोसाइटी अनवेट नांग समेला अन पॉपुलर लोजे laan usumar tu kacali ning hang lapen an popular lo lase katu ku ve nitum all asam along tanon 8 district nang join dun lo lapen du ulang nang ki join dun ji atemanon election a join e kisuman district tumwang unedet lo guardian tum ahomoy nang tipi un join e atemanon election sob the duty do et la matsi alang litum apor nang tipi dun edet lo lase usumar ta ladak our silong kon pikje lapen mo ladak khela nitum national level state level nitum khela lo hotel aswa certificate ke akam thiuje sakuriya natu punon belek anatu punon aswa certificate nitum hanke valid ji nor madhyamore ami keneke amar student blog ami eta proper platform eta ami provide koribo paro to amar ei training amar camp amar start hoisile 5 6 7 আমার এপ্রিল আমার 7 তারিখলৈকে চলিব আর কালিলৈকে আমার গ্রাফটিং ট্রেনিং সেশন আমার চলিব এই ট্রেনিংটো আমার প্রদান কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে আমি হাৰিয়ানাৰ পৰা আমি এজন ইন্টাৰনেশ্যনেল গ্ৰেপলাৰ তেখেতৰ নাম अंकुर सिंह হয় अंकुर शर्मा নিজেও এজন এথলিট হয় খুব वेल नोन एथलीट है वेल नोन ग्रेपलार है और तेखते इतिमধ্যে केबाखनो आंतरराष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैम्पियनशिपत अंशग्रहण करि केने देशर কাৰণে মানে गोल्ड मेडल आनिবৰ কাৰণেও তেখেতে সক্ষম হৈছে তো আমি খুবেই মানে আমি নিজকে সৌভাগ্য বুলি ভাবো যে আমাৰ মাজত এনে এজন ব্যক্তি আহি কেনে আমাক এই ট্ৰেইনিংটো আমাৰ ইয়াতে মানে প্ৰদান কৰি আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বৰ্তমান এই ট্ৰেইনিং কেম্পত আমাৰ 80 জনতকৈ আমাৰ
অধিক ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বৰ্তমান আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ তাত 10খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ এই ট্ৰেইনিং কেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু 80মান ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এই ট্ৰেইনিং কেম্পত বৰ্তমান অংশগ্ৰহণ কৰি কিনে আছে তো ইতিমধ্যে মই আপোনালোক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে আমাৰ এই কেম্পৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে আমি গ্ৰেপলিং স্পৰ্টটো আমি কেনেকৈ পপুলাৰাইজ কৰিব পৰা যায় আৰু যিহেতু গ্ৰেপলিং স্পৰ্টটো ইতিমধ্যে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী মানে যিটো আমাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এটা স্বীকৃত স্পৰ্টছ হয় আৰু গ্ৰেপলিং যোনটো আমাৰ স্পৰ্ট হয় এইটো ৰেচলিঙৰ এটা পাৰ্ট হয় চ' গতিকে আমি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটছ হওক বা আমাৰ যিমানখিনি ইয়াৰ গেম হওক যিমানখিনি ইয়াতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যোনখিনি আমাৰ টুৰ্ণামেণ্টবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নিশ্চয় সেইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰি কিনে তাৰ মাধ্যমেৰে যোনবিলাক চাৰ্টিফিকেট আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব সেইবিলাক তেখেতসকলক নিশ্চয় ভৱিষ্যলৈ এটা মানে এটা ভাল এটা কামত আহিবৰ কাৰণে মানে এইটো কামত আহিব বুলি আমি মানে এইটো দৃঢ়তাৰে আমি মানে ক'ব পাৰিম Tang tipini Karbi Prime Time Biru ta bangke kang tonik long kadro kavita me domi thak me kurwang thu